A esfinxe de Guiza. Nesta aventura Tololeo e Mafalda viaxan a Exipto. Alí, moi preto do río Nilo, está a esfinxe de Guiza. Crese que representa ao faraón Quefre. Foi construída fai aproximadamente 4500 anos. Mide 54 metros de longo e 20 de alto. Durante moito tempo estivo enterrado pola area do deserto. Mamaíña, Tololeo, estou a flipar. Viches que grande é? Xa che digo, Mafalda, é a esfinxe de Guiza e detrás está a gran pirámide. Vamos vela.